Дорогие берестейцы, все, кто змагаецца за здоровье будучыню своих детей и внуков супраць будаўніцтва аккумуляторного завода. Магчыма, вы не уяўляеце, як солідарызуюцца, спачуваюць, сочаць за вашим змаганнем люди по всей Беларуси. Я зычу вам успехов. Думаю, что у свой ближайший приезд у Берасця, калі у мяне будзе больше часу, чем сёння я праз гадзіну уже седаю в цягнік, я буду кормить разом с вами голубов, альбо приму удзел у якой-небудзь іншай форме, может быть, які-небудзь маскарадны костюм таксама разом з кім-небудзь з вас апрану. А пакуль што чакайце ад мяне кнігі з аўтографамі, я іх абавязкова падпішу Сергею Петрухіну, Александру Кабанову, ну а таксама вот доктарцы Тацяне Фесіковай, расправа з якой мяне абурыла і уразіла. Ну і карнавальшчыку Константину Астапуку. Дякую. Дякую вам вялікі.